Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with your favorite teacher uMacele. Guys, ngibuyile and angibuyi nalutho olusha ngaphandle kokuthi ngibuya nakho okufinqa kwayo incwadi yethu uBhuku Lwamanqe. Sikuso-ke lapha isigcawu sesithathu enkundleni yokuqala. Sivula ngaye unkululeko lapho uyavela lapho uyagijima iy'nyawo seyigcwele uthuli, uthe nje nyawo zami ngibelethe emva kokuthi esephumile lapha emzini kaMathonsi Kibothamsanqa efike wadelela waqhuba intwalange eyiwisa. Edelela abantu abadala-ke phofu, akadeleli ney'ntanga zakho, udelela abantu abadala. Kanti uyigwala enjalo ngoba esegijima nje. Uthe makafika lapha-ke phezulu uthola umngani wakhe vele uMaqoma esemmele vele, kusho ukuthi bevele emlinde khona. So naye-ke usehlala phe kodaba uMaqoma ukuthi hayi bo, mfethu wafuka nje iy'nyawo seyigcwele uthuli, kwenze njani? Asho ukuthi hheyi, akusiwo umuntu wesifazane engithusa onesandla esingaka ya. Kusho ukuthi besebona kahle nje ukuthi impela intombi uMamhlongo beyingambamba vele leliya gwala leli eliwunkululeko elithuswa umuntu wesifazane. Hhayi-ke useyambuza-ke umngani wakhe ukuthi uhambe njani? Athi hhayi khona ngicabanga ukuthi kufezekile ekade ngiyokwenza lapha ngoba sengiyihlokolozile inyoko emgodini futhi ngibe sengiyawuthola-ke nomkhondonyana wokuthi impela indodana yabo uThamsanqa uhlala khona lapha e-section. Bathe uhlalaphi? Bathe uhlala uthole kuphi? Uhlalaphi? Bambele. Oh, bathe uhlala khona laphaya ePhumula section. Engicabanga ukuthi uma kaThamsanqa naye maye kusho lokhu, akusingoba uyise, akusingoba bekaqonda ukuthi a-expose umntanakhe ukuthi uhlalaphi, obvious kulo mgulukudu owunkululeko. Ubesho nje ngokuthi phela usaphuma umuzi wakhe uThamsanqa akasahlali la ekhaya, kanti akazi-ke ukuthi useyithengisile-ke ingane yakhe ngoba nakho unkululeko phela sekayazi ukuthi kahle kahle makaqala ethi uyocinga ngakuphi. Useyabuza-ke umngani wakhe uMaqoma ukuthi kuyafana mos lapho ko-section ePhumula section siyofika kanjani ngoba silazi ikheli lakhe ukuthi indlu namba bani. Athi hhayi khululeka, mina nginalo iplani, ngisazobuyela khona kuloya muzi, kodwa ngokuthi uma ngibuyela-ke manje okwesibili ngiyobuyela sengibuyela nobufakazi. Abuze uMaqoma ukuthi hayi bo, kanti ubufakazi buni-ke wena lobo obuphethe? Hhayi-ke angasho ukuthi ubufakazi buni abuphethe unkululeko lobo, kodwa nje athembise ukuthi uyobuyela. Endabeni yokubuyela kwakhe umngani wakhe uMaqoma uyakhombisa-ke lapho ukuthi ngathi yena akahambelani kahle nale cebo lakhe unkululeko lokuthi elokhu ehlukumezelana nabantu abadala. Uze uyambuza ukuthi kanti walokhu ubuyelela kubantu abadala, yingane ungatholi yona straight indoda lo uThamsanqa ubhekane nayo ngqo ngoba phela iyona nsizwa ekuthiwa ithatha umntanakho. Asho ukuthi hhayi no, khululeka wena, iplani lami uzolibona lizosebenza. Ngifuna ukuthi ngibuyele mase ngihlokoloze ngapha la bantu bayongisiza, ngenza ngamasibomu ukuthi ngiqale ngapha ngothi ngiqambe ngifika ngapha kuPhilisiwe kanye noThamsanqa iyobe isivuthiwe ngapha. So ngifuna ukuthi uma ngifika nje okwesibili ngibe sengibaphakethela into ephathekayo. Uthi lo manje uma usufika lapho uthole ukuthi amaphoyisa asekulindele, uyahleka ukuthi amaphoyisa la kuthiwa ayay'fanela-ke nathi vele. So kodwa-ke bayobe sebeyangitshela-ke ukuthi sengibulale bani or sengipheke bani, ngamfaka ebhodweni ngambeka kuphi. Balethe i-evidence ukuthi sebengaze bangibopha ngoba ngizobe ngiy'fikele nje mina ngizobeka udaba lami okuyilolo engizolibeka. Hhayi uThamsanqa-ke nokho-ke asho ukuthi hhayi no mfethu, ngiyakuzwa into oyishoyo kodwa nje sekuwukuthi mina ngathi angizwisisi leli qhinga lakho ukuthi kuhamba kanjani. Uyamuzwa naye uNomaqoma lo ukuthi ngathi uMaqoma lo ukuthi hheyi, ngathi naye uzangeza ngoba uyabuza ukuthi okay, mase ukwenzile-ke konke lokho ofuna ukukwenza, somtholile noPhilisiwe, sowutholile mina uyongibekaphi ngoba phela nami ngiyafana nokuthi sengisebenzile. Angazi-ke usebenze enhloboni or usebenze ngokuthi ahambe ayomlinda lapha phezulu or bebehamba-ke becinga naye-ke before ngoba phela siyazi lapha kusigcawu ukuthi baye baveza lapha ukuthi besalokhu ehamba efuna. Mhlawumpe umngani wakhe umsize ngalokho-ke, kodwa uyambona ukuthi nomngani wakhe lo ngathi usey'ngqondweni ngoba uma engafika la esebuza ukuthi mina ngotholani, kusho ukuthi naye u-expect-e something kuyo yonke lento umanqoba unkululeko afuna ukuyenza.
And uNkululeko uyasho ukuthi hhayi ushilo kodwa nayo iphindisiwe uma ngikhuluma naye ecingweni ukuthi hhayi angize ne-project, angisho ukuthi awuzongilekelela. Zobe sengiyamtshela ukuthi yiyo-ke yona i-project-ke le yami engiyisusile. Kusho ukuthi i-project yakhe i-involve-a nakho-ke impela ukuhlukumeza abantu abadala uNkululeko. Kusho ukuthi i-project yakhe iza nakho ukuthi vele ifuna ukubahlukumeza ngoba ufuna ukuya mathupha emzini kaThamsanqa naye uPhilsile. Kusho ukuthi yiyo-ke i-project yakhe. So yizinto esizitholayo-ke lapha esigcawini sesithathu. Banqoba nomngani wakhe bayaxoxa ngeplani lakhe ukuthi lizohamba kanjani, noma kukhona ukuthi abavumelani noma uMaqoma yena akazivumelani kahle nale plani lakaThamsanqa, kodwa-ke uyalandela ngoba umngani wakhe uyena ekugcineni othi unomklomelo ekugcineni azowuthola kuyo yonke lento abayenzayo. So mfundi, okwamanje ufunqa wami kuzoma lapho, sizophinda lapho sikhulume-ke sesifundile isigcawu sesihlanu. Guys, please don't forget to like, share and comment underneath our videos because lokho kwenza ukuthi i-channel yethu ikwazi ukukhula, bese nami ngithola-ke umfu ukuthi ngiqhubeke nokuthi nginifundele lezi ncwadi nginisamarayizele. Until we meet next time. Bye.